Pinangalan ni San Fernando LGU ring pamilyang Fernandino ang mag-family planning. ID report. Pinangalan ni City Government of San Fernando, kapamilataning Population Office ng City Health Office, ring Fernandino amalwat ng mag-family planning king metong nga awarding ceremony inyang August 27, 2025 king Heroes Hall. Ipa magkilala, simbolo na inig pang responsable at dedikasyon daring pamilyang Fernandino, bang apanatiling masalese at matatag in pamibiya-biya para king pamilya at komunidad. Tinagon king programa din na Mayor Vilma Bali Calawag, Konsehal Reggie G. For David, at Commission on Population Development Central Luzon Regional Director Lourdes Nacionales. Sentro keti ring karanasan daring piling pamilya, king karelang pa magpatupad king family planning at bilang responsableng pengari. Agpangking CHO, maula gayaing family para alimo para king kabulasan nune para king mas matatag ay ekonomiya at mas matibay ugnayan ning pamilya. Kapag nasa ning programa, ing ayasag na ring pamilyang Fernandino king gustong pa magplano king plano. Ako po ilay kagamboa para king News Force Pampanga, Balitang Tutu, king Balen, Susuyo.